Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style. UFC prvi put dolazi na Filipine. UFC Fight Night 66 predvode u borbi pedo kategorije Frankie Edgar i Uriah Faber. Vidjet ćemo i Gegharda Mousassia kojem je protivnik Kostas Filipou. Od profesionalne karijere oprostit će se Mark Munoz u meču protiv Luka Barneta. UFC Fight Night Edgar vs Faber uživo na Fight Channelu subota 16. svibnja u 16 sati. Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style.